Hi everyone, welcome again to another podcast about the Rosary in Scottish Gaelic. Today we're moving on to the Glory Be prayer. And the first line of that is Glory be to the Father, which, as you know, begins with Glory be to the Father in Gaelic, Glór, Glór, Don, Ahar. Glór, Don, Ahar. Glór, glory, Don, to the, and Ahar. So let's just say this a few times to get it right. Glór, Don, Ahar. Glór, Don, Ahar. And of course, when you say it fast, it sounds a little bit different. And when you say it slowly, it sounds like galore in English. Glór. When you say it fast, galore. When you say it a bit more slowly. When we say things fast, often the pronunciation changes a little bit, especially when we join them up to the word which comes next. So there we are. Glór, 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 Don, Ahar. Now remember that when we say galore and ahar, there's a hard R at the end there. Glór, Don, Ahar. Now we're going to keep going through these prayers until eventually what we're left with is going to be a whole rosary. So right now, we've done the first line of the Glory Be. So I'm going to say it again, and then I'm going to recite the Hail Marys. Okay, I'm going to do 10 of those. So let's go. Glór, Don, Ahar. Glór, Don, Ahar. And the Hail Mary, 10 of those. Fáilte gut a bhúra how lange na glassen, and cherna mali root. Is bianach chiu am misk na mana, agus is bianach chi torag duvraun yosa. An a bhúra vahar ye. Guier ar sonji na piachkich anish, agus ek ur ar bash. Amen. Fáilte gut a bhúra how lange na glassen, and cherna mali root. Is bianach chiu am misk na mana, agus is bianach chi torag duvraun yosa. An a bhúra a vahar ye. Guier ar sonje na piachkich anish, agus egur ar bash. Amen. Fáilte gut a bhúra how lange na glassen, and cherna mali root. Is bianach chiu am misk na mana, agus is bianach chi torag duvraun yosa. An a bhóra vahar ye. Guier ar sonje na piachkich anish, agus ek ur ar bash. Amen. Fáilte gut a bhúra how lange na glassen, and cherna mali root. Is bianach chiu am misk na mana, agus is bianach chi torag duvraun yosa. An a bhúra vahar ye. Guier ar sonje na piachkich anish, agus ek ur ar bash. Amen. Fáilte gut a bhúra how lange na glassen, and cherna mali root. Is bianach chiu am misk na mana, agus is bianach chi torag duvraun yosa. An a bhóra a vahar ye. Guier ar sonje na piachkich anish, agus ek ur ar bash. Amen.
Fáilte go a bhúr a hálange na gnásan han tíarna mala rút. Is beannach tíú a misc na maná, agus is beannach tí torag do bhraun iosa. A na bhúra a bhahar dhé. Gwir ar sonne na piachcich anis agus ag úr ar bas. Amen. Fáilte go a bhúr a hálange na gnásan han tíarna mala rút. Is beannach tíú a misc na maná, agus is beannach tí torag de bhraun iosa. A na bhúra a bhahar dhé. Gwir ar sonne na piachcich anis agus ag úr ar bas. Amen. Fáilte go a bhúr a hálange na gnásan han tíarna mala rút. Is beannach tíú a misc na maná, agus is beannach tí tora do bhraun iosa. A na bhóra a bhahar dhé. Gwir ar sonne na piachcich anis agus ag úr ar bas. Amen. Fáilte go a bhúr a hálange na gnásan han tíarna mala rút. Is beannach tíú a misc na maná, agus is beannach tí tora do bhraun iosa. A na bhóra a bhahar dhé. Gwir ar sonne na piachcich anis agus ag úr ar bas. Amen. Fáilte go a bhúr a hálange na gnásan han tíarna mala rút. Is beannach tíú a misc na maná, agus is beannach tí torag do bhraun iosa. A na bhóra a bhahar dhé. Gwir ar sonne na piachcich anis agus ag úr ar bas. Amen.